Christ. Sanibonani bazalwane. Ngiyathemba ukuthi abaningi benu sesuthu. Yeah. Kunomzalwane namhla angimboni umzalwane not umzalwane umloyi, umzalwane wala ekhaya. Masinga isuthu sosazi indlela emthusayo. Ngize ngayicela ukuthi mhlawumbe sonentombi emsuthu. Okay, bazalwane, siyabonga, sithokoza ukuthi uNkulunkulu usigcinile saze khona ukuthi sifinyelele kule ndawo. Kusho ukuthi sokuyaqala ukuthi mina iKZN ngiyifunde ngebani. Impela ngifunde ngebani ngoba iKZN bengazange mina ngeze iKZN ngokuqala. Uma ngiqala ibhizinisi nganginesifiso sokuthi hayi ngizohamba ngiyobona iTheku. Yabona abangani bami nabantu engibajwayele bahambe baye ema-trip. Manje ngoba mhlawumbe ukuthi ngikuthanda imali. Hayi ngithi mina athi ngisalele ngisasebenza madoda hambani. So kwangiphuca ukuthi ngikhona ukubona indawo eziningi ngapha. Kodwa lezi ezinye Limpopo, Gauteng, Free State hayi ngiyazazi. Bazalwane nginikezwe isihloko la okuthiwa ibandla elilona. Ngisho kahle. Ibandla oyilona. Or ibandla la ngeqiniso. Yeah. Okay. Ngibonga abazalwane ukuthi mhlambe babone mhlambe ukuthi kwisifundo engazama ukuthi ngisiphathe kumsebenzi ngiyathemba ukuthi ngokuya ngesilinganiselo sokukholwa kwami ngizowenza lokho abazalwane bebakufisa. Ngoba kuyinkonzo yabantu abasha. Ngithi abanye abadala kuyimvuselelo ngithi. Amen. Yeah. Ngoba lesihloko lesi ngiyakhumbula ngasithola ngisafika ebandleni. Ngangizalelwa lapha endaweni yase-office ePhola. Mangizalelwa lapho uma ngicela ubhabhadiso. Ngathi kulo bekangibhabhadisa. Njengoba ngihlala eBhetali. So eBhetali belingekho ibandla. So kwabonakala ukuthi kimi njengoba sengibhabhadisile sekulula ukuthi uma ngifika leBhetali hayi ngizoya noma kulephi ibandla. Kwakulo yomqondo enganginawo. Yeah. Yebo. So umzalwane waso uyahlala ke nami phansi uyangibonisa ukuthi cha umzalwane njengoba ungumzalwane ukholwa. Ngeke khonakala ukuthi ubuyele kunoma iliphi ibandla. So ngizokhuluma ngalelo bandla lelo mina engafundiswa ngalo. Lele engilo nani engilo bazalwane. Amen. Phambi kokuba uKristu efike ibandla kwakusekukhulunyilwe ngalo. Mangichaza ukuthi phambi kokuba uKristu afike ngichaza ukuthi ngokwenyama mbathe inyama afike emhlabeni. Ngiveza ukuthi wavela iziprofeto ezazibonakalisa ukuthi ibandla or umbuso kaNkulunkulu uzomiswa ngesikhathi esithize. Amen. Ibandla akusilona i-accident ye-history bazalwane. Kwaku inhloso deliberate kuyiplan kaNkulunkulu. Nokufezeka kwalo
kuwufakazi njengoba sizobona embhalweni ukuthi lokho kwakuyinto edeliberate kuyiplan kaNkulunkulu. Isiprofeta bazalwane engizothanda ukuthi sicale ngaso sisibuke ilesi saka Isaiah chapter 2 verse 2 no 3. Engizocela ukuthi sibambisane, mina ngizosibamba ngeSuthu, nizosibamba ngapho ngesiZulu. Indaba ayibonayo uIsaya indodana kaMose ngoJuda neJerusalema kuyakuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba, iphakame kunamagquma, nezizwe zonke ziyakugobhozela khona. Okuvelayo bazalwane la ukuthi ukumiswa kwebandla ngokuya ngalesi prophet kuchaza ukuthi lizovela ngeyinsuku zokugcina. So kuvamile ke legama selijwayela ukuthi uzwa abantu makwenze into ethize bathi hayi insuku zokugcina. Kusho ukuthi emcondweni yabo or abantu mhlambe ngokuobserve bese bayitshela ukuthi insuku zokugcina zicala ngaleso sikhathi leso lesi bakhuluma lokho. Kodwa insuku zokugcina ngokweBhayibheli sithola ukuthi kuyinkathi lesankathi esikhathi uJesu efika emhlabeni. Izona inkathi ekukhulunywa ngaba kuthiwa in the last days. So kuvamile ke njengoba sihlala sikuzwa abantu bathi kuyinsuku zokugcina manje. So ukuthi mhlambe iningi labo ukumahlukanisa ukuthi insuku zokugcina dala saqala kukhulunywa kuthiwa yini messianic age. Izona insuku zokugcina. So okunye okuvelayo bazalwane ukuthi kuzoyenza njani ngaleso awufunda uverse 3 mzalwane. Abantu abaningi bayakuhamba bathi uzani sikhuphukele entabeni kaJehova, endlini kaNkulunkulu kaJehova, uyakusifundisa izindlela zakhe, sihambe emikhondweni yakhe, ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni. Bazalwane nezwi likaJehova eJerusalema. Sorry. Okuvelayo bazalwane la ukuthi ibandla siyasithola isithombe sebandla, kodwa uma uyibuka mhlambe ungumuntu onganakile uzoyitshela ukuthi kukhulunywa ngokunye. Kodwa okuvelayo la bazalwane kukhulunywa ngombuso kaNkulunkulu okuyibandla. Amen. So leli bandla leli kuyavela futhi ukuthi izizwe zonke zokwenza njani? Ziyokwenza ma? Ziyogobhozela. So they will flock. Yes. Okay. Kusho ukuthi uflock lo symbolism wani we omhlaba. Mawulandelayo. Okay, all right. So okuchaza ukuthi bazalwane kusho ukuthi kuzabe kuluvulekele wonke yini umuntu. Kuzabe kungasi ukuthi loyo mbuso loyo or leyo ndlu leyo izabe yo umndeni othize or uhlanga oluthize, kodwa kubala wonke ungumuntu okudaliweyo. Injalo bazalwane. Okubalulekile kakhulu bazalwane nesicalo indawo la lo mbuso uyocala khona. Lo mbuso lo kuthiwa uyocala kuphi? eJerusalem. Lo mbuso lo uyocala eJerusalema ene kwaba kanjalo. Amen. Yabona uma uthumela abantu abakwazi ukuthumela eKorea
imosi yethu sesiya-order izinto angithi take a lot naku-Korea guy kanjalo mzalwane order ama-pizza uma unikeza i-Korea ama-instruction ukuthi izo-collector iparcel lakho ulinikeza i-specific address of collection and then bese une-expectation yokuthi liyo-deliver le parcel within 2 days bayeza bayi-collecte and abayoyi-deliver kule address leyo oyenze njani obanikeze yona. Ngamanye amagama ukuthi akwenzeki akuvamile ngoba kuyibhizinisi bayenza isiqiniseko sokuthi bafeza njengoba benze njani bashiye i-commitment yamabhizinisi ayenza kanjalo. So usuku lelo olukhethile ukuthi badeliver ne-address angeke kuze be mistake. Ngeke baye ka enumber 143 kube kufanele ukuthi baka kunumber 146 kunemehluko omkhulu la. So lokho kuchaza ukuthi ibandla laqala la kwakuprofet ukuthi lizoyenza njani lizoqala khona. So azange kube ne-accident or kube nokuthi hayi kube nama-excuses ukuthi hayi no. Noma umuntu angavela athi kunebandla libandla lakaKristu la or ibandla lakilo ngoba ngisho amagama kunokuthi isikhathi kunale bandla lokuthiwa ibandla lakaKristu angazi niyalazi iningi lena likhona elinye ibandla elisibiza ukuthi Church of Christ niyalazi elisibiza ukuthi Church of Christ likhona eBethani bayaguca bayathwala omama bayafakaza yeah. So ukuze ngilazi ngalazi ngoba uMasango umzalwane uMasango wasebuyibheki. So umzalwane uMhlongo wayesebhetani wayesewuyibheki esekazi uhamba angithi ke washumayela abaningi amsho abaningi bena bamazi uMhlongo waziwa abantu abadala ngishona zomzalwane malingi ngibona bayamazi uMhlongo yabo kumshumayeli uvuthani kakhulu nami ngabona ngiyamazi. So kwatholakala ukuthi kufanele kuthiwa kwaba ne-argument ukuthi kufanele kuhlangane nalelo bandla lelo. Kwathiwa kunebandla eBhetali kodwa akusibandla lakaKristu njengoba silazi ibandla lakaKristu ngokweBhayibheli kodwa bona bathi. So omunye umzalwane wathi hayi i-difference incane phakathi kwebandla lelo nenathi bayibona. So ngaba aware ngalelo bandla lelo ngaleso sikhathi. So kuyindaba yende bazalwane kodwa esikwazi ukuthi ibandla lasungulwa eJerusalema uma umuntu umbuza ukuthi lelo bandla lelo okhuluma ngalo othi wena elakaKristu noma lithwele igama kuphela lasungulwa kuphi. Uma ngabe azobala eEurope, uma ngabe azobala eAmerica, uma ngabe azobala eAfrica akusilo ngoba ibandla lasungulwa kuphi eJerusalema ngokwethelo likabani likaNkulunkulu. This prophet of Genesis 2 Saka Daniel chapter 2 verse 44. Ngicela usifundele nomzalwane ngesizulu. Daniel chapter 2 verse 44. Verse 44. Yes, mzalwane. Lithi-ke ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa nobukhosi bawo
kungayibushiyelwa kwabanye abantu, kepha kuyakuchoboza uqede yonke le mibuso wona uqobo ume phakade. Siyabonga mzalwane. Siyawukhumbula lo mlando walesa sithombe uNkosi uNebukadnezar. La sesicephula leli verse ngoba liyaveza bazalwane ukuthi uNkulunkulu ngalezo inkathi zokugcina uzokwenza njani, uzomisa umbuso. Lo mbuso loyo ubaluleke kakhulu. Yiwona ozongcoba yonke imibuso. So omunye umzalwane bese uyazibuza ukuthi lo mbuso lo uzoncoba kanjani ngoba le mibuso le eminye esiyicomparable kuyimibuso enamandla military yangithi and physical. Umbuzo omunye ongavela ukuthi uncoba kanjani. Sizongena kiyo bazalwane. Kodwa okubalulekile okuvelayo ukuthi eqinisweni lo mbuso lo uvele exactly ngesikhathi sombuso kabani amaRoma. Obokuwumbuso wani wokugcina. Umbuso lo wamaRoma umfanekiso uchaza njengombuso obone weakness because angisho amaRoma bekuthi maka conquerisha amanye amazwe enze alliance nabo. Bayibona. So lama alliances bawenza bekanjani beka unstable. Angisho. So imos yawo walama alliances bewenza namaRoma bekagcina futhi ajike futhi ayenze njani avukele wona umbuso wamaRoma. Lo mbuso lo uyomiswa uNkulunkulu bazalwane, angeke umiswe umuntu. Lo mbuso lo wamiswa uNkulunkulu, azange umiswe yini umuntu. Le mibuso lesibalile le 4 imiswe yini bazalwane? Abantu. Yayimiswe ngabantu. So uma ucompare ke kule mibuso yonke, lo mbuso lo kaNkulunkulu lo awuyosebenzisa isikhali esisijwayele, inkemba, insabule, yini futhi lenge besetshenziswa amabhovu. Awusebenzisi izikhali lesi sijwayelekile, physical weapons. Kuthiwa lo mbuso angeke uzwenze njani ubhujiswe. Sikhuluma ngebandla bazalwane. Amen. Lo mbuso angeke uze ubhujiswe kuyavela ke bazalwane ukuthi kuyoba yiwona umbuso during that time yamaRoma ozoma unaphakade. Uma so ubuyele emuva urevise unaka ukhona ukubona ukuthi since that time awukho omunye umbuso uke wema even to recent times uke wema sathi lo mbuso loyo uphethe umhlaba wonke. America powerful uyilizwe le powerful mhlambe elinye lamazwe singathi le powerful. iChina nalo kuyilizwe elimejayo elinamandla. And then ubale nabo Russia kanjalo. Kodwa wonke lemibuso nyana le khona iwufakazi ukuthi akusoze kwaba nombuso omkhulu namandla to the extent ukuthi ubusa wonke umhlaba uwodwa. Kusho amagama uzo undermine isiprofet. So since kwaphela iempire yamaRoma umbuso owema umbuso kaNkulunkulu. Amen. Akukho omunye umbuso oseke wema emva kwalo. Lo mbuso bazalwane uma sifunda encwadini yakaMark uchapter 9 verse 1. uJesu uyakhuluma nabafundi bakhe lapha ufunda mzalwane. Uverse 1 lokho. Daniel or Mark?
No, Mark chapter 9 verse 1. Wayesethi kubo, uqinisile ngithi kimi, bakhona abanye kwabemi lapha abangiyikuzwa ngempela ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu ufika ngamandla. Amen. uJesu uyabavezela ukuthi abanye babo kusho ukuthi beyangachaza, siyakhumbula kwaba ne-confusion, kodwa abavezela ukuthi abanye babo kusho ukuthi hayi ukuthi akuchaza ukuthi ngeke baze bafe, uchaza ukuthi bazobona umbuso kaNkulunkulu ufika ngamandla. Beyangasho ukuthi abasoze bakubona ukufa. Encwadini kaZenzo chapter 1 wakhona verse 8. Kula sesikhona ukubona wona umbuso sokwenza njani ufika, sofikile ngani ngamandla. Nasifunda verse 8 wakhona. Kodwa nizakwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Amen. Umbuzo uthi lo moya mawufika ngamandla wafikela kuphi? Wafikela eEurope, wafikela eAsia, wafikela eAmerica or eAfrica? Cha. Indawo yakuphi? Jerusalem. So, iJerusalema kula ibandla nombuso kaNkulunkulu umiswa khona, uvela uza khona ngamandla. Ayikho indawo. Asifunde kwencwadi yabaKolose mzalwane chapter 1 verse 13. Bazalwane, la sesikhuluma ngombuso sowenze njani sowufikile. So lo mbuso uma sizwa in most cases angithi kusetshenziswa umbuso nebandla, sikhuluma ngento eyodwa. Angithi embusweni kunenkosi. Kunenkosi, kunama subjects. Yeah, kunjalo. So sinayo inkosi angithi. So inkosi yethu uJesu Kristu, and then thina singama subject. So ibandla lengumbuso wakaNkulunkulu. Amen. Umhlaba ongasithi kuyisimanga emehlweni yethu okufanele soku appreciate. Uma sifunda incwadi yamaHebheru chapter 12 verse 28. Uthi kuwumbuso ongeke uzowenze njani unyakaziso. Yonke lemibuso bazalwane esiyibalile, imibuso le yamaRoma, imibuso yaseBabilona, imibuso yamaGreek namaPersians. Le mibuso le bazalwane kwademonstrateka nakulesa sithombe ephusheni la lenkosi uNebukadnezar. Yonke le mibuso le. Kodwa uma sesithi sesibala sibele emuva, sibala iminyaka mingaki iminyaka, sibala even from today sibele emuva, uke washa bala lo mbuso kaNkulunkulu okuyibandla. Cha, awukaze. So simile nathi sithola umbuso umile. Awumanga leso sikhathi mhlambe kuthiwa yimi okusindiswayo or mhlambe kusindiswa umzalwane umloyi or umzalwane osabeka. Umbuso siwuthole in existence.
Siuthole sewukhona okuyibandla likaNkulunkulu. Amen. Isiprofeti bazalwane sesithathu esingasibheka sakaJoel uverse 28, chapter 2 verse 28 wakhona. Sifunde up until to 32. Joel chapter 2 verse 28 to 32. Yes. Okay. Joel chapter 2 verse 28 to 32. Kuyakuthi ngasemuva ngithulule umoya wami phezu kwayo yonke inyama, amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha, abadala benu baphuphe amaphupho, izinsizwa zenu zibone imibono. Naphezu kwezingcezu nezingcezukazi ngalezo zinsuku ngiyakuthula umoya wami. Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini nasemhlabeni, igazi nomlilo nezinsika zomusi. Okwathi makwenzeka lokho eJerusalema, abanye bathi labantu benza njani badakile. uPeter kwaphendula wathi cha, lokho iloko okwakushilo umprofeti uJoel. Lokho ukufezeka lokho uNkulunkulu wayekushilo phambilini, ukuthi abantu bazosindiswa ukubaphenduka ezinweni zabo bababhadiswe. Siyakuthola lapha kuZenzo chapter 2 verse 38 to 41, engeke size siyifunde. Umbuso uma umiswa bazalwane, siyabona abantu benezelwa okuyinto ehlukile ebandleni nakwamanye amahlelo naloko sithi amahlelo. Abantu benezelwa, banezelwa ngubani ebandleni? Yimi. Banezelwa ngumzalwane ongubese. Banezelwa ngubani? Banezelwa uNkulunkulu. Ngicela siye kwisiprofeta sokugcina bazalwane sakaSamuel. Siye lapha encwadini kaSamuel wesibili umzalwane, chapter 7 verse 12 to verse 17. Samuel wesibili chapter 7 verse 12 to 16. Kuyakuthi lapho izinsuku zakho seziphelile, ube usulele oyihlo, ngiyakumisa inzalo yakho emva kwakho, eyakuphuma ezibilini zakho, iqinise umbuso wakho, yiyo eyakwakhela igama lami indlu. Ngiyakuqinisa isihlalo sobukhosi sombuso wayo, kuze kube akade. Mina ngiyakuba nguyise indodana yami. Uma yenza okubi ngiyakuyilaya ngendlu yabantu nangemivini yabantwana babantu. Kepha umusa wakho kwami awuyikusuka kuyo, njengalokho ngawususa uSawuli engamsusa ngaphandle kwakho. Indlu yakho nombuso wakho kuyakuqiniswa njalo phambi kwakho. Isihlalo sakho sobukhosi siyakumiswa kuze kube phakade. Uma ufuna ukubhala mzalwane, uyathola lapha nakuLuke chapter 1 verse 32 to 33 ukuthiwa uJesu uzobusa unaphakade. So
uma kuthiwa uzawubusa unaphakade kuchaza ukuthi angeke umbuso lo uze wenze njani uphele. Kuthiwa uJesu okwamanje uhlele kwesokunene sikayise. Izenzo chapter 2 verse 29. Kuthiwa uJesu uNkulunkulu umenzile wabayini wabayinkosi nani nomsindisi. Kuzenzo chapter 2 verse 36. Ngibalekela isikhathi bazalwane. Okubalulekile bazalwane kunakho konke. Kuthiwa uJesu uzobusa umbuso wakhe uzoma until aze abuye. Incwadi yabaseKorinte leyo chapter 15 verse 25. Abantu bahlala basho besho ukuthi banawo amabandla or bawakhile amabandla or inani ibandla labo or ilokho. Kodwa iBhayibheli lisifundisa okunye ukuthi akukho umuntu ongakho ifoundation kunaleyo uKristu sekavele sekayenzile. So umbuzo bese uyavela ukuthi uma uthi mhlambe ngiphume ebandleni ngiya kwelinye ibandla lithemba nini enginalo ngomoya wami igambling ngisuka ngigembula bazalwane. uJesu wathembisa abazalwane ukuthi uzakwakha ibandla linye encwadini kaMateyu chapter 16 verse 18 ukhona waveza ukuthi uzokwakha ibandla elilodwa. Sithi sikususa lapha uma sibheka ukuthi kubhalwe in singular form. Azange athi ngizokwakha amabandla. Sideduct ukuthi uthe in singular form because uthe ngizokwakha yini ibandla la. So kuneyimoto la ngaphandle. Uma sithuma umuntu la sithi akahamba uyolanda mhlambe something emotweni sizoba specific sithi hamba uyolanda into ethize emotweni kamzalwane uRendal. Si specific si indicate ukuthi ni i-possession yakhe. So uJesu wathi uzokwakha yini ibandla lakhe. So ngamagama ukuthi sikhuluma ngesingular Lord. Incwadi yabaseEfesu chapter 4 verse 4 lithini? Ithi munye umzimba. So ngamanye amagama ukuthi ayikho imizimba. Sikhuluma ngomzimba munye. Incwadi yabaseKolose chapter 1 verse 18 liyaveza ukuthi lo mzimba okhulunywa ngayo luyini kuyibandla. Verse 18 ngakho. Sikhuluma ngani ngebandla. Ngakho ke linye ibandla. I-example eclear bazalwane esithole eBhayibhelini. Njengoba uJesu akhe ibandla lelodwa. Kuyafana nendaba kaNoah. uNoah kwakhiwa imingaki wakha ngakhe imikhumbi. Wakho wodwa ngisho. So mara uchaza ukuthi beyingekho eminye imikhumbi yakhiwa. Yaba khona ngithi eminye imikhumbi. Kodwa kwenzakalani? Umuphi umkhumbi wasindisa abantu? Uwodwa. Lo umkhumbi wasindisa abantu. Only one wasindisa abantu. And lo mkhumbi loyo namhlanje uyini? Ibaba. So uKristu uyena inhloko yebandla. Wasusa uKristu kuyihlelo. Wasusa uKristu as a head of the church kwephenduka ihlelo bazalwane. Ibandla lengaphansi kubuholi ucela umfundele incwadi yabaseEfesu mzalwane chapter 1 verse 22 and 23. Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. Sifuna ukudemonstrate
Ephesians chapter 1 verse 22 and 23. And he put all things under his feet, and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Yabonga mzalwane. So asinafounder thina yomuntu ohamba la emhlabeni namhlanje or uke wahamba wangcwatshwa sami asinayo. uPope sizobiza ukuthi kumsangano wabantu abaphumile abangalazi iqiniso. Akukho umprofeti ongaqhamuka namhlanje asitshele ukuthi uyinhloko yebandla. Baningi bahlala bakwenza lokho la ngaphandle emahlelweni balo bamixana emakhotho. Kodwa la emuseni kaNkulunkulu munye kuphela umphathi webandla okuyena umholi walo. Mawuthi yanaka abazalwane ama denominations maningi njalo wonke iningi lawo asungulwa umuntu. Singabala nje ambadlwana nje ama denominations. Uma sikhumbula kahle ukuthi angithi ama Lutherans asungulwa ubani? Mathi and then the Methodist Wesley uJohn. So each and every denomination in a foundation yomsungula ama Pentecostal abo usemo angisho bathi no para laba bantu laba ibona abasungula ama denomination lawa siwaziwayo. Kodwa amathuna abo bayakwazi kwakhomba ukuthi kwathi utshwala. So nangabe lo muntu wangcwatshwa lapha uthembele kuye ukuthi loyo muntu loyo uyena ukumikisa ezulwini. Hawu. Okucacile bazalwane ukuthi ibandla laqala eJerusalem hayi kwenye indawo njengoba sesifundile futhi. Siyathola ukuthola futhi nasifunda uzenzo ukuthi ukuthathelwa kwezono bazalwane kuyocala kuphi eJerusalem. Siphinde futhi si-understand ukuthi akwenzeki ukuthi uNkulunkulu athi improvise. Kunalento ukuthi uku-improvise. Niyakwazi uku-improvise. Uku-improvise ngamagama uthola ukuthi bokufanele kwenzeke into ethile lena engasenzeki instead kwenzeka opposite. Then ke lo actor leyo part sokufanele ukuthi enze njani recognize lokho okungekho ukuze accommodate ukuthi isikhathi sendlule uNkulunkulu akaphi improvise. Uyakhuluma bese kwenza njani kwenzeke. Omunye okufanisa nokuthi uNkulunkulu ufana nodokotela makabhala i-prescription. Makabhala i-prescription then bese uyayithatha uyibikisa ku-pharmacist. U-pharmacist akayi-modify i-prescription. Uyideliver njengoba enjalo athole ama-instruction. So esikubonayo ukuthi iziprofeto zonke bazalwane uNkulunkulu ayizisho zafezeka ngosuku lwePentecost. La wamiswa umbuso lo nathi esesinze njani esesingene kuwo. So akwenzeki ukuthi umuntu ongalifelanga ibandla aclaime ilungelo lokuthi la uJesu wenza njani uye kuphela owafela ibandla. uKristu kuphela owafela ibandla. Umuntu makathi uma ngathi noma mhlawumbe njengoba bahlala benza athi ibandla yena ngalifela ubona nomsangano bawenza uthola umuntu seka ba simulator ubethela ukaJesu esiphambano. Kodwa mawuthi yana uthola ukuthi kuphenduka ehlaya mabawenza ama Catholics lapha eBethel hlala ngibabona njalo banalokuthi benze lokho ukuthi ba simulate. Kodwa uyakhona ukunderstand ukuthi kunento eyi-one abantu abasemnyameni abangayikhona ukuyehlukanisa. uNkulunkulu uma kamisa umbuso wakhe bekungasinto ukuthi namhlanje njengoba siqala sibona abantu benza bakwenza wangathi kuyihlala.
Kodwa uma abantu abadukile izinto abazenza la ngaphandle, you will notice ukuthi thina sinenhlanhla kangakanani, ngoba uma udiscoverile ukuthi usembusweni kaNkulunkulu and then uphinde futhi uphume ushone ngaphandle, ayusekho phela okunye, ayisekho singasise kwesinye isiphephelo phela. Akusinjalo bazalwane. Kunjalo. uChrist ubhadala iprice ubuye kuphela bazalwane, owabhadala okwalithenga ibandla. Sengizama ukuthi ngigijime bazalwane. Ibandla lifundisa isifundo esisodwa. Siyakhona ukuthi sila-identify ngalezo mbhalo. Lifundisa isifundiso esinjani esisodwa. Acts chapter 2 verse 42. Ngizocela nifundele leyo. Omunye uzawufunda uGalatians chapter chapter 1 abaGalatiya verse 8 no 9. Baqiniseka njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuphepheleni isinkwa nasekukhulekweni. Isifundiswa bazalwane sisodwa, isifundiso sabapostoli. Akuna mikhuba or amasiko esifundiswa wona ebandleni. Siyingesifundo. And okubalulekile akukho elinye ivangeli elishunyayelwayo embusweni kaNkulunkulu. Incwadi yabaGalatiya chapter 1 chapter 1 verse 8 no 9. Kepha-ke noma kungaba yithina noma ingilosi evela ezulwini enishumayeza ivangeli phambili naleyo esalishumayeza lona, makabe ngoqalisile. Njengalokho sesishiyo ngisaphinda nakalokhu futhi, uma umuntu enishumayeza ivangeli phambili naleyo enanamukelayo, makabe ngoqalisile. Amen. Kushunyayelwa uChrist obethelwe esiphambanweni. Ngamanye amagama bazalwane, asinayo lento sithi headquarters. Amen. I-headquarters ebandla isezulwini. Asinawo okwehlukile okusingakutholanga kubapostoli esingathi siyaku-implementa or siyaku-improve. Akukho esithina sizothi siyaku-improve, cha. Namhlanje ngaba sesinenhlanhla ngoba sesiyakhona ukuthi uma sibuthene kuno-electricity, into lezo kuyizinsiza, kodwa akukho akuhlangani nesifundo. Kuyizinsiza esizisebenzisayo. Siyakhona ukuthi namhlanje sithole izifundo online kanjalo. Kuyinsiza lezo, kodwa akutshintshe isifundo sabapostoli. Ibandla lenempawu esikhona ukuthi silibone ngalo, lefundisa ngevangeli elilodwa. Ibandla liyahlanganyela kanye ukuhlephula isinkwa njalo Acts chapter 20 verse 7. Ibandla bazalwane liyacula, liyahlabelela, sinawo amagatara, asinazo inzini, lokho kwaziwa ekujwayelekile endaweni e-80s. Ibandla lihleleke ukuthi linamadikoni or nama-elders. Ngicela nifunde bazalwane 1 Timothy chapter 3 ukudemonstrate ukuthi ibandla abazalwane lihlelekile, alihlelwanga umuntu, lihlelwe ngokuhlelo lakaNkulunkulu. Verse 1. I think also move verse.
Awucheck uverse 10 mzalwane. Nalabo mabaqale bahlole andukuba babe ngamadiyakoni uma bengasoleki. Yebo mzalwane. Qhubeka. Bengasoleki ngokunjalo nabesifazane mababe nesizotha abangahlebi abazithibayo abathembekayo ezintweni zonke. Amadiyakoni mawabe ngamadoda mfazi munye abusa kahle abantwana bawo nemizi yabo. Esibengivela ukulanda bazalwane ukuthi ukudemonstrator ukuhleleka kobuholi basebandleni esikutholayo ebandleni likaKristu. Siphinde futhi bazalwane sithole ukuthi lapha ibandla alibizwi libizwa nje kuphela ukuthi libandla or singathi umbuso kaNkuluNkulu, kodwa siyakwazi ukuthi uma sifunda encwadini yabaseRoma chapter 16 verse 16 saziwa nje ukuthi ibandla likaKristu. So njengoba sikubonile bazalwane ukuthi akukho enye ikhophi yebandla emhlabeni wonke, ibandla linye. Uma ngabe ibandla lelo lisungulwe umunye umuntu esimazi ukuthi washona usuke ngenza kwethize, loyo muntu loyo siyazi ukuthi wayesuke assimilate into eyiyo kodwa akusiyone umakoya, ngoba umuntu noma limakasungula njengabo John Wise noma basungula amahlelo wabo, siyazi ukuthi even abalandeli babo bayazi ukuthi njengoba ngiyi-Methodist, umsunguli webandla ama-Methodist usungulo bayazi. Thina bazalwane siyazi ukuthi uma sikhuluma ngomuso kaNkuluNkulu usungulo ngubani. Asingene kuJeremiah bazalwane si-contextualize lesifundo sethu. uJeremiah chapter 6 verse 16 uyaveza kuJeremiah lana ukuthi masidinge indlela endala. Bese mase sitholile bazalwane senza njani? Bese sothola ukuphumula kwemphefumulo yethu. So lokho kithi bazalwane engicabanga ukuthi kuba isifundo ukuthi uma sizama ukuthi sibe nendlela ezintsha or sisungule indlela zethu ezintsha ukuze sikhona ukuthi sithi siya-improve or sizama ukuthi size inani lethu libe liningi ukuze sikhona ukushintsha okuthize, njengoba umzalwane bekaveza ukuthi kuba khona ama-compromise ayenziwayo ukuze kwamukeleke kwabanye abantu or eningini. Kodwa indlela endala kwangathi iyona engcono. So ngiyathemba ukuthi iningi lethu sikhona ukunderstand ukuthi lokho kuyamemezeka or i-proclamation ethi asikubuyeleni kuphi endleleni endala ekukholweni njengoba uNkulunkulu wayekumisile, esifundisweni sebandla njengoba sasimisiwe ukusukela kuphi eJerusalem. Lokho sikhona ukufinyelela kiko kuphela uma senza njani? Uma siqinisela esifundisweni sabapostoli. Akukhonakali bazalwane ukuthi day and day out siyamukela noma yini. Okufanele ukuthi sikwenze, kufanele ukuthi thina ngokwethu sizihlole sizibuze ukuthi ukukholwa kwethu kusamisiwe na esisekelweni sokukholwa esisekelweni esamiswa uJesu Kristu. Kufanele sicompare bazalwane as well ukuthi sicheke ukuthi ngabe imibhalo njengoba siyithola, njengoba sifundiswa njalo,
iyasixwayisa yini ukuze sikhone ukuthi singaduki. Yeah. Masithola bese sithola indlela or ipattern kaNkulunkulu. Ipattern kaNkulunkulu iyo lesifuna ukuthi sihlale sihlezi kiyo. Ipattern siyayazi bazalwane. Yeah. Lama tiles angithi siyabona ayipattern. Yeah. So uma silandela umbhalo waka Jeremiah bazalwane, sizokhona ukuthi kusikhuthaze, kusiremind ukuthi ekukholweni asinayo ifashion. Sihamba sinzinza kuphela kuloko okuyiqiniso. Lokho it doesn't matter ukuthi ngoba aphume emntwini. Angithi it may appears ukuthi hayi ebandleni kuyabhora phela abantu abasha phela uphila empilweni efast namhlanje. Abantu abasha bana more challenges. Mangicompare mina le time ngifike ebandleni ngibona ukuthi abantu abasha bana more challenges than thina. Kune social media kuna nje everything ifasting. So kuba nama influences vele afinyelelayo ukuthi angabalimaza ekukholweni kwabo. Lezi izinto vele ziyaphira, like example abanye benu bayasaba ukuyinvite abangani benu ebandleni ngoba kujayiviwa la. And then bayokhuluma esikoleni bathi ebandleni labo lenzani kuyabhona. Kodwa bazalwane ngoba ukaNkulunkulu kufanele sizichenge ngako lokho. Yiyo indlela endala okufanele ukuthi sizichenge ngayo. Sesitholile ke bazalwane ukuthi okubalulekile sime evangelini elilodwa, ekukhonzeni ukukodwa, nasegameni elilodwa okuyibandla likaKristu. uJeremiah makamemezela uyamemezela ukuthi masingasungula indlela ezintsha, masihambeni endleleni le uNkulunkulu owayebeka. Bese le ndlela leyo bazalwane mase sitholile bese sihamba kiyo. Bese ngizama bazalwane ukuthi ngigijime ngiyazi ukuthi ngikhathele. Ngiyabonga bazalwane. Amen. One chorus bazalwane asinike lona.